Salam dostlar. Bishkekten Toshkentni ko'zдөй sapar aldım. Toshkentda yurib Afg'onistonga uchdim. Ova, cho'chib atsanızlar kerak. Biroq men uchun Afg'oniston tug'ilib o'sgan yerim. Afg'onistonning bor-bori bo'lgan Kabulga birinchi yo'li kelgandikdan shaharlarini qidirib ko'rdim. Ayavay cho'ng ekan. O'shentib saparimni Pamirni ko'zдөй uladim. Pamirga cheyin Afg'onistondan 4 kunlik yo'l. Biz Sarhadi Borag'il, Pamirga qarashli rayonga yo'l tartdik. Yo'lda avtobus buzilib жатты. Buyuk dağlar menen asqazolordan o'tib, qiyinchilik menen bardik. Aytmoqchi, bugachayin bu jaqda avtobus yo'li bo'lgan emas. Adamlar, at, eshek, to'y menen Sarhadi Borag'il degan rayonga cheyin 3 kunlik yo'l yurchu. Hozir bo'lsa avtobus menen 3 soatda Pamirga yetib barasың. Yo'lda mashinamiz suvga tushib buzildi. 3 soat yura albay qaldik. Tuğulgan yerimde uşunçalık sağıngan ekem, Pamirge жақындаған сайын көкірөгімде ушундай сүйүнүч кубанычтар пайда болуп баштады. Ошентип акырындап Pamirge дагы жақындап кирип келдик. Бизге биринчи Памирдин жолдору өзгөчө бир жакшы нерселери менен тосуп алды. Биринчи автобус дагы ушул жерге келип, ылайга батып, аны чыгарууга бир аз убарачылыктарды өткөрдүк. Basa dostlar, dağı bir жақшы жаңылык. Pamirde azır zamanbap жаңы bir klinika salınıptır. Bul жақта Afganistan darıgerleri kelip, Kırgız elin uşunday karodan ötkörüp turuşat eken. Mından 2 yıl murun atam 2 yaştın toyuna katışıp batasın berse, azır bolsa oşol 2 yaştın naristesine at koyup beşik toyuna da katışıp oturabız. Bul jerde eldin turmuşu, Doğulordun biyiktigine, jana tabiattın katuluğuna karabay, öz nuğunda ulanıp gelet. Avarayı soğuk, jaşoo tirikçiligi kançalık oğur bolbosun, alar üçün bul jer düynönün borboru. Pamireli jönököy, jana meymandos. At üstünde sayakat kılıp, boz üylörde uktap, taza avadan jutup, özgöçö bir күндөрдү Pamirde ötkörüp jattım. Pamirdegi tuğandar uşunday motosikilder menen dagı жүрүp, Жеңил желпи жана айылдан айылга бат жетип барышат. Топоздору болсо күчтүү жана ооган соодагерлерине ушинтип байлап, жыгытып сатышат. Инектерин саажат. Кыздары болсо ушундай жашоо тиричиликке бат эле аралашып, үй бүлөсүнө жардам бергенге да жетишет. Ошондуктан бул жактагы кыздарга караганда ал жактагы кыздар эрте жетишет. Pamirlik tuğandarım menen suunun jegine balık karmap bardık. Bul jakta kayrımak jok bolgonduktan meşöktör menen balık karmaşat. Suunun jeginde özgöçö çoң balıklardı alıp, süyünüp, kuvanıp, sayakatda kılıp aldık. Oşentip al balıkты үйgө alıp gelip, bışırıp, ayabay daamduu kılıp jedik. Çınında balıktın eti kanday keremet, barыңızlarga jaksa gerek. Men özgöçö jaktıram. Bul jakta açık otko uşintip kuurup, barına, üblölörgö taratıp berdik. At üstünde atam ekөөbüz Pamirde 2,5 ay kıdırdık. Çınında at üstünde keremet. Pamirde bolsa uşunday özgöçö kazanda açık otto kurut kaynatışat. Kaynap jatkan kurut bul kaynap bütkөндөн кийин serinin üstüne jayışat. Seride kurgagandan kийин özdөрүнө azık kılışat. Aşkanın bolsa oğan soodagerlerine satışat. Pamirde күнүмдүк жээлип турган бул сүт чай жана нан. Тойдо боорсоктор бышырылат. Ошентип той да башталды. Азыр биз болсо бата тойго баратабыз. Бата той уулдун үйүндө болот. Ал эми чоң той болсо кыздын үйүндө. 3 күн той болот. 3 күн бою ушундай ат үстүндө чабандаздар улак чабышат. Уулдун үйүндө 1 күн, ал эми кыздын үйүндө болсо 2 күн улак болот. Биз болсо ушинтип бата тойдон кайтып, кайра кыздын үйүнө келе жатабыз. Эртеси болсо кудалар келет. Кудаларды тосуп алып мейман кылабыз. Андан кийин ушинтип кудаларга чай берип, аларды 1 күн кечке сыйлайбыз. Тойлор ушундай чатырлардын ичинде жана боз үйдө болот. Арыктан суу алып, жаштар болсо кызмат кылышат. Тойго Памирелинин бардыгы чакырылат. Боз үйгө батпаган себептен ушинтип эшикте олтурганга туура келет. Эшикке катар олтургузуп, таттууларды таратышат. Мырзалар болсо өзүнчө олтурат, ал эми айымдар болсо өзүнчө олтуруп ушинтип таттууларды таратышып, бири-бири менен
toydun şan şökötün ötkörüp, kuvanışıp olturuşat. Anan oşentip küyö bala eldin aldına gelip, oşentip her bir aksakaldar menen uçuraşıp, oşol talada ortağa töşök salınat. Al töşökkö küyö bala olturup, özünün kiyimlerin giyişet. Alemi küyö balanın eki janında eki küyö joldoş bulut. Biri kız taraptan, biri bolso uul taraptan. Alemi kızga bolso uşunday ırçılar ölöň aytışıp tattuulardy köşөгönün üstüne ırgıtışat. Kız bolsa oşol köşөгönün aslında jaygaşkan. Güýö bala menen kız bolsa geçkeçeyin biri-birin görüşbeyt. A geçinde uşintip koştop janna ırdap gelişet. Güýö balaga kaynenesi tarabından tigilgen kiyimdi kiygizişet. Alemi özünün kiyimi bolsa kaynene tarapka tapşyrılat. A geçinde kaynene tarabından berilgen tamakka uşintip akça tölönet. Bizdin sapar uşintip künnön küngö ulanyp jatdy. Pamirde suwukta baştaldy. Toýlordy dagı ötkörüp jatdyk. Pamirdin jaratılışı, suusunun tazarlygy, toğusunun koozdugu çynynda sayakat kılganga dagı kadimkidey jan ergitet. Aýtmakçy, Pamirde antena da kurulgan, aljakta biri-biri menen uşintip süýleşip, baarlaşyp dagı turuşat. Pamirdin klimatyna biraz kömbögöndükden aljakta bir gança gün sırkowlap da kaldym. Çynynda aljakta suwuk, anan ekinçiden juğunganynda dagı kadimkidey suwuk ötüp oğrular köp gezdeşet eken. Aljakta jaş baldardyň oğrugandary köp eken. Oşonduktan aljakta klinika bolgony menen küçtүү darygerleri dile jok eken. Kırgızstandan küçtүү daryger kelse, bizge jardam berse, bizdin oğrulardy karasa degen ümitleri köp eken. Jaş baldar bolsa aljakta oşentip Kur'anga okşat eken. Menin oşonjakta kalıp kalgan kiteplerimdi oşol baldarga taratıp berdim. Pamirde kebir uçurda uşunday avtobuna menen dagı çürüp kaldyk. Pamirde mal bat köböýet. Oşol maldyn sütünön nakta ayran, nakta kurut kılıp jasaşat. Çynynda bul ayran kurut koytumak dep koýabız aljakta keremet. Oşolordy içip çynda oğrulardan dagı ayıkkanga jakşı bir dary desek dagı bolat. Bul jakta menin jakyn jeňem uşunday gün sayın maga ayran, koytumak, kaymak jasap beretile. Bul menin Pamirge bolgon sayakatym. Çynynda menin sayakatym ötö keremet boldu. Kaytyp atyp tuğandarym menen koştoşup közüme de jaşalyp eýladym. Çynynda kindik kan tamgan jerden kaytuu men üçin oor boldu. Oşentip Afganistanga geldim. Afganistandan bolso Kırgızstandy közdöy saparymdy ulantdym. Urmatly tuğandar, Pamir jönünde video reportaj sizlerge jakkan bolso kommentari kaltırıp başkalar menen bölüşüңüzдөр. Aldıda Pamir jönünde köptөгөн videolordu dagı YouTube kanalyma çıgaram. Turganbay Pamir YouTube kanalyna katdalyp köptөгön kızıktardy görüңüzдөр.